Mislim da je najveći problem kada vam roditelji provole za poručivanje skine, pa onda otac neće da vam se skine sa grbače dok njemu ne naručite hol. Ovaj moj se odlučio za dosta Ralph Lauren stvari i 2 para patika. I ostanite do kraja zato što su ove patike brutalne. Prva stvar je ovaj sivi Ralph Lauren zip, etikete su perfektne, čak i ovaj ziper odličan. I evo kako izgleda XL. Pravo da vam kažem, nisam siguran, ovo je XL, a ovo je ipak moje, a on nosi 2XL. Mnogo je vruće, ne mogu izdržim u njemu do kraja videa. Ovo sada ipak jeste njegovo, u pitanju je Ralph Lauren jakna od Taurusa. Imamo ovaj Teget logo koji se stopio, imamo ovaj džep, imamo ovaj kožni rajfešlus. I etikete su super. Ja bi preuzeo Arc'teryx jaknu, ali ko šta voli. Evo kako fituje na meni su za nijansu malo duže rukavi, tako da će njemu biti super. Sljedeća stvar su ove Arc'teryx patike. Bile su mi zanimljive pa sam morao da ih uzmem. Evo kako izgledaju, iskreno ništa specijalno, ali za ovaj jesenji period perfektno. Ovdje pozadnji imamo Arc'teryx logo, ispod piše Vibram i nema baš toliko detalja na celoj patici. Sljedeća stvar je ovaj half zip i ako mene pitate, ovaj materijal je predobar. Imamo etikete, također imamo ovaj rajfešlus i imamo unutrašnje etikete. A evo kako je ušiven logo. Evo kako meni stoji, za nijansu mi je veća, ali ako hoćete komotniji fit, slobodno uzmite jednu veličinu veću. Ako vi želite kupiti skine sa Itaobaya, posjetite moj link u opisu profila. A ako želite linkove za sve ove stvari, nalaze se kod mene u Discordu. Sljedeća stvar je ovaj Ralph Lauren Dux. Ovo je 2XL, boja je perfektna, logo je ušiven perfektno i imamo iste etikete. Veličine su za ovaj Dux true to size, tako da je meni veliki za jednu veličinu, ali ja ću sigurno sebi uzeti ovu boju zato što je fenomenalno. Svetlo plavi Ralph Lauren Dux sa dugim rukavima, ako ste ispratili moje prethodne videe, znate da imam beli i bež u istoj varijanti. Ponovo još jedan Ralph Lauren Dux, za ovaj bih rekao da je za nijansu lošiji kvalitet nego od onog prethodnog, ali da vidimo kakav je kroj, da li su veličine iste. Nije od istog prodavca, od iste fabrike, tako da se razlikuju krojevi. Za nijansu su kraći rukavi, ali mislim da će ovaj ipak ostaviti sebi. A sada imamo half zip od odličnog materijala, iskreno sa ovim ne možete nikako da pogrešite. Ove papirne i unutrašnje etikete kao i uvek odlične i vez je perfektan. Ovo neću ni da probam, vidim da mi je već velik. Još jedan Dux, samo u drugoj boji. I za kraj imamo ove Loro Piana patike. Kutija je perfektna, uzeo sam broj 44 i boju tamno plavu. Dobijate Loro Piana kesu, Loro Piana papir, patike dolaze upakovane posebno u dust bagove, unutra dobijate ovu Loro Piana lopticu, čemu god to služilo, i ove papiriće. A da vidimo kako izgledaju patike. Evo kako izgledaju patike, iskreno za ljubitelja old money outfita ovo nema apsolutno nijednu grešku. Ovdje imamo suede ili ti prevrnutu kožu, pozadnji imamo Loro Piana logo koji se malo teže vidi na kameri, ispod ne nešto specijalno. Iskreno ne mogu da ih probam zato što ja nosim 46, ali moja ocena 10 od 10. A za pakovanje 11 od 10. Ako ti se sviđa kontent kao ovaj, ne zaboravi da lupiš like i da zapratiš profil. Ćao!